Биһиги агабыт бу Арман Степанович Похомов быйыл 100 сыллах юбилейгар анамыт биһиги бу бели турурдубут хоболог хологон хобологар келеммит. Биһагабыт 900 сүрбе төрдө сыллакка хүлбе сагыр хевеске ярмикке кетерин дебит. Ол иннигер хери биреметигер бу төрдөн бир төрдөн ике сыллактырга кини уруха балтара метрини кайбакка туохолбут. Отсорочка диллерди билингенне. Иннегеден 2 жыл кини улатарын кетеспиттер деби курдук армия хүлбе сагыр оруна бу катыска түһен олорор курдук хубуманнык эдеркен уруга хериге барар. Оны Забайкальская военный округ 515 стрелковый полкатыгар эредовой халдатынан хулуспалыр. Кини бүтөдөн 5 сыллакка биле агадай дехерите бүтен көйү болбутугар японскай милитаристтары утары хери болбутугар онно ыңырылланнар кенлер аны аргун өрүхүтураннар Япония кырынытсатыгар киреллер. Ол киреннер ити кайлар Корака херилehеннер бу кайлар кораты басколурга кене кыттыспыт. Ол кеннеттен булданы резерве калганнар бу стрелковый полка халдаттара. Бу кене урусталламыт кайлар кораты чөлүгөр төһөргө үлелеспиттер. Ол кеннеттен төдөн алта төдөн четталарга кене боллана Южный Сахалинга Корсакап коракка тиен хулуспалыр. Ол хулуспалан бүтенже Түрден сеттағылла қатынақ хериттен әргілден келер өркө. Ол өркө әргілден кәлбетін тұғынан ұвайбыт Степан Степанович Похомов үшөй байтық ақтыды. Етекінеге ғамия ақтыда бар. Онда төттір ұғам хағана арай кәлен хеллерін көрбөт. Бағалы Александр Лукин ден перме хебедістея атынан кәлен дәжігестіяқтан ағабытын өркө тахарын ерін. Көрінлер кәлен Били ынак ылорор иетигер сүйрен кэлен эппетигер татыйына мәксин соғуян бейгебет үтін тоғы тәһәрәбіспет оны жа оғытын көссө сүйрен тиер. Сүйрен тиен жа куспағалы ол үйрітіттен ытаан. Оны жа били бұқабары жонлары долгуяннар. Ол кейе аймақтары мунистаннар бұқабары итінше ихеннер жа бұхеріттен кәлбет оларын араманы жестейлер. Итекен иттенче эйле қолық хақаламытыгар херіттен кәлбет битереннер өрт бар битереннер бит булланы. Павлов Николай Николаевич Николас, Кабры Сергеев, Григорий Андреевич Сергеев. Ити календар эле голо тутууга оны бөһөлек били кинен митикеннеттен өрт болан киненнага дикара холкостар календар улакан холкостар лебите Карл Маркс холкост болбутугар жабу. Бихе кабыт холкост бристатеринен үлелир. Ол үлелән баран жа 61 жылла кадлы үлелир, онна улакан бөдөң сөйбіт қолкостар, гонна қолкостар елдебіт еркедені бәджігістіяққа үлелі кәлерігер партия ұңыр бұтығар кен онна барар, жек әргенін бартын көхерін бәджігістіяққа көхен керелер. Онтан үлелән кәннекі етехетті оны сылларға, 6-10 сыллаққа омсуаден түгерігер тұтуыны тұту хайдытығар дебит курдук териллер. Ол онны же үлелән кини хамы тахарылакта ол биреме голелир. Онны билеген умсодия наттанар төлбәгә. Бастакы ите тугы. Төлбә терен аттан хетинде ток бар опсай желери тутан. Конторатын туттан. Ток бар лохна бектары гаражтары тутан жехетинтен үлете камна хетинтен сагланан килен барар. Оны төвлелер кемигер кини тоқ бар нәһилектерге бүтін өтер бору йомбут нәһилектергер осколалары туттар, онна детсаттары туттар, культура жейлерин туттар. Ити үлете бүтін өтер хеналынан кини почетсынага орденнан нағарадылымыта. Онан бу үле кихите, онна отын жоңа херге корук, эягас майгылар, үлені өрі топпут. Кихи ден бихи сыналыбыт, оннаттан бихи олар бутун, онна сеннер бітін. Кини туһунан жөй дебиле каллар бытыгар иебит Мария Костакынына Пахомова. Келин ити хеннерге дебби кепси кини туһунан киннерге бу эхелерге тапталы иңербик ки эме кини болар. Онан бигеттен бу үйелек болдун демит бу төрөппү дага бытыгар. Онкучакка да кыстык сиддеригер. Эме бу биги төрөбөттерин хартыскаларын турурун өйдөбүнүк били туруруппут аспытыйга.
Уонна бу билигин бу манна биһиги аймакпыт бу Игорь Николаевич Покумов эме оголоро келеннер сүүс саахан толбута быйыл эме олонна мөйдөбүнүк туруран барбыттара. Onu bu ken jogör onu bu Araman Stepanovich ehelere bir götürebit jonlar onun olukçuga saymakты jonlar but. Pokomotta tölbelen lor but sologon nehleger bu bihi kelemet bu öydebinlik durur but oğlorga kençari çıtarı buytugar. Bili utum bıstabatın diyen temaga kelen dağını kelen körü hıcyaktara kelen bir atı körü istehecyaktara diyen erenebit.